العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. Selamun aleyküm. عليكم السلام ورحمة الله. شما خیر بو. برنامه تفسیرت ماه حضور شما. این برنامه سوره مزمل انطلاع ما servinde از سوال رو پرسپو سیدا مولاد بران اتین را پرسن بیزمار جواب انشاءالله. سیدا تیرومه. السلام عليكم خير منذ شما ساكن كيف معول Elhamdülillah hol. Hol. Ama marbumon hol. Ham kayalay. عم خير الله. Ders haberiniz ma Türkiye sure müzemmil ser vnertibi. Ena ders diz mahina Zazaki ser, Zun Zazaki ser. Ma ena derse kurbarazin. Seda sure müzemmil Kur'an'da Hoçadı tertip Mushaf Hazreti Osman göre tertip nüzul göre yani umyayiş naciyeyiş göre ene yo persmeno ene din ana sure sebep nüzulye
Çino çi sebep ra nazil diye Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in erşalta rivayet çineyi kum rivayet esten hususut yoji sure umumi veriyon kadayo tafsilat mar biraz ucarape mabun Bismillahirrahmanirrahim ya eyyuhel muzzemmil ma ucarape aynı serbinden inşallah. Kerem Bekir Seyda mikrofon otur. Verím ma dest pê bikir binêna tu çî xwe biya war sarêtê yo qismê îna binê nêstin ha binêna bî war ha. Ahol tamam. Ha inkî bihol. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqih ve emîn risaletih Ebil Qasim Muhammed وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين اللهم أنطقنا بالهدى وألهمنا بالتقوى حمد قهمايا هما وما براشت انظرنا نعمت ديما شرف إنسان دوما بنعمت إسلامي ما شرفي أبكما يرحم دو شكر كن صلاة والسلام حماية دعاء دستك ما پیامبر آخرین پیامبر پیینو و رحمتا للعالمین و اسوة حسنه یعنی نمونه امتصال هول عن örnek هول و مایر سلام کن اهل بیت یر انبازون یر و ایگ هر رای راشن حیا رجع قیامت هما رمض واکن یا ربی تما به هدایتا بتقال کردش و تقوی ما بقلب ما بدما زونايش ألهمنا بالهدى وأنطقنا بالتقوى بعض بير أنبازون السلام كان السلام حرمت بيرنون كان أيك ما بشتري كان واي براي عزيز أرجمن بيرنون ما سلام كان و ما هيدي كان إن شاء الله يو برنامه خولك بن و بشك يعني حق أن الصورة بچه و أن تفسيرك خول كي پور فهم بکر ما بش شما تقدیم بکر انشاءالله. ترتیب گره خودم سوره یعنی این ترتیب اینکه هم دست ترتیب عثمانی بون هوتای ده سوره هوتای دینا اما نزول گره ان احتمال پیت ان احتمال گرد گره سوره هیرنا یعنی بعد اقرأ و بعد چند آیتون قلم سوره قلم انا سوره مزمل نازل بیا یعنی ایگ تاریخ نزول قرآن سر خبات کرده بون سوره هیرنا یعنی آشمون برنون رسالت پیغمبرت انا سوره نازل بیا و شما با سبب نزولیه tabii ki kelime muzammil sır vakti de mani yo mana zahiriya yo mana batiniya Türkiye'de manası benevnert eğer mana zahiri sır ma ay asas biyerse yani ey kesu satrno veya mesela lahif kaç ki khusar ey satrnaya varwe yani vakt rakotiş vakt kıştakotiş نیو و انا صورت الله تعالی و پیامبر انشا کن هت بینا اگر ما ان قبول بکرسه یعنی ان ستر نیایش مقصد یعنی پیامبر یو چی اون خو و یو جاد یعنی کوت کشتا دست مشرکون را راحت ناراحت بو و یزک یعنی پیفکون خو قالون خو پیامبر دجنن مازون یعنی ادج واقع قرآن زاف امه اما الله تعالی eti o peygamber inşa kön, o peygamber kön hazır. Onu vardı yani te yani muma o şova vardı roşnayı biraz. Yo mana ayva yani muzammil ama tabii ki maba mana aslında muzammil yani ayık bar grun grot khusar. Yani ita surat hem yo teselli peygamber hem peygamber yo motiv hodunca Allah Teala bun vardı namaz bekir, kuvvet biyer, kudret biyer yani yo rareko derg ve yo misyon veya yo mesaj veya peyam mazadaki bunu ya peyam çünkü peygamber zaten o peyam on mesaj on peygamber kelime
زازاکی و آریانیا یو پیام کو مهم خو پیریان خو حاضرک مزمل ده معنی یو معنا آی خستترنو او کود کشتا یو چی اونخو یعنی ای او وارزو بیا ما انا معنا ترجیح کن که ای بار پیغمبره نیو سرا چونکه زمل یزملو تزمل یتزملو یو چو گرون خو سرا اونتش کنجون رز یعنی زمل بون انسان سر یو بار برازن یو گرونه برازن طبعا ان ظاهر معنى واما مهم او ما آيات را فهم كين قولا ثقيلا وقت جون آيات شهرن إذا أن بار كنج منج نيا يعني جوريش ما طبعا أو جوريش أو فينايو بينز ما اعتبار دونجه ما رد نكن أما ما برا فهمك از يعني فهم كان أو ارتباط آيات را مناسبات آيات را بار پیغمبر ای کسی که بار گرون گروت و بار گرون یعنی نیوت سر و واردو یعنی ان بار بردش این پر راکوتشان نبن واردو حرکت بکر و چقدر یعنی گره حرکت بکر آیتون بینوند الله تعالی و رار مجنونجه evet. Bele. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmir. Ma ikera fi bine izahke fakat binena en ister madındır. Kay'en hitap eşt. Bale. Ya sure zaten bu ayet sure ve ya eyyuhel muzammil kumil leyle illa qalila. Ma yani ha çi sebeb allama tabai bun yani peygamber dejaya dejiyen rabun ina kotib yovada kotib kışta ve Allah Teala teravat yani varzuve en muzammil benena maakir yani o irfani noktada eğer mabun terasa yani te çıla gera takotib ve etrafta kainat şova tariya zulümat varduve çile xutafin te çıla vase çıla gera şo takotib rejir çıla lazım niye yani yo çizde ko yani yo zarafete ko rand ho en ifadat hin qumil leyl ki şam'i eyhuma şam andar şab بود اندر قیام این یعنی عین هین ما زازکی این واردوه قم الليل یعنی شوا واردوه و ممات دست چلاهات دست چلاد گرا شو تاکوته دشمنو خورا مترسو ایت داشنین عین را bir خو میرو و خو منمنو veya مثلا یو چی خو ماونجو واردوه حرکت بکر o veya yani seyo dengiz yani dalga zafiye ve gemi havuca ama kaptan şunu kaptan ana gemi ti nuh diyen ti ve matem ahir zamanır şadi şayi ti vardı ve hareket bikir ve çile xutafin o te ver ana milleted se çile asmone çila گرامون جماعت من ملت تاکوتب و سه حضرت عیسی فون تینا حرکت مکر پی تینا حرکت کردشه این دین تینا حرکت کردش نو دین جماعتو دین ملتو تگرابیر من شلیک و این شلیک گرات قبطانه بکر تخزر هر زمانه و حضرت خضر این زمان تی هر جا تونین مثلا غول یابانی بی kaptan bir lider o varduwe ana gemiye insanatır kaptanı tebekir ma ankada irfani yom manazik işken kuriyad insan kuar destin kuarun tebiyar ve tıvatık kum destiyo kuar bir şoras metre börse Allah-u Teala cir sevab nesin gununiye afgün elase varduwe en kuarun katar et yakin haber et humaya ber ve destin diğer muzammil ma ana mana daha zaf mar yani isabet kana
پیامبر علیه الصلاة والسلام لامبا و لامبا گرا ویش کی ویشانا شو ویشانا شو kainat شو cihan شو zulümat şo küfür evet قم الليل قل ليل قم الليل إلا قليلا شو varzuve شو دوم آية الله تعالى بون قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يعني نيمي شو يا بن زياد يا بن كيم يعني معنى أنه شو يخو بيور راكوتشا رامي var أنه مارز بون يعني sadece çünkü şahıs peygamberi maz muhatap yani en Kur'an pure insanın nazil diyor. Yo jar Allah Teala hitap peygamber kun ma hitap khas mana am. Yani yo merdim şu yok ihya bükürse ruiş khuzik hol işkün kontrol bükür veya ruiş bu kontrol bükürse şu yok khuzik hol ihya kun. Ama hocam yo nokta azvacitiyam çan ciya çan ayet Kur'an-ı Kerim'de mesela şora bahs kini. Allah Teala Hazret Musa bun mesela ve vaadna Musa bi-30 leyle ve etmemna bi-10. Yani aslında Hazret İsa şoraş piyaşin yani turisina çoras rajmenden. Ama iti Allah çoras şora bahs kin. Demek ki tesir şu o terbiye merdim şu binin o zikir o fikri merdim şu kin ruh insan sör yani yo tesiri kuzaf khare verazan ayra şma dikkat bikir Hazreti Musa raşin turisina şoraj ujamenden çoras raş ama Allah Teala ita şora bahskin ve vaadna Musa bi-30 leylen ve etmemna bi-10 yo aydin Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela Esra şova rajnu inanu subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله yani o huma des peygamber gün yani kul gün şu yibben yani asra berdi şu kelime mana esra berdi şu ben kunjara mescid-i haram ra aya mescid-i aksa hatati mübareka ve tun ayetun tun delilun tun işaretun bimwejnci. Bu o sebeba ye Mescid-i Haram ra ben Mescid-i Aksa. Hundil şu. İnanıyor. Ay din, ay hirin ey alimik mesela Allah-u Teala değer donce çiriyor barnun ve kıymetin hasabının sadece beni çizun beni malumatını aynı. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huve qanitun ana'al leyl ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يرابون itibat en ayet vakti minberun madvunen sadece bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani ayıkzun ayıknızun yoy o kısım yoğunen verneyi peneyi neonen en ezunayı kumzunayı yani rastgele komşu mektebi diploma growth o ya ayzunayı şov ihyakin şoyin goniya şod hellengon kusara ya zikirkin ya fikirkin ya Kur'an'ın yani yo hizmet manevi hekin heko ihyakin heko ken hazır kan ve humayra hiviye khun nebernen ve humay azab humayra tersen ama hiviye khuz neberne binate hiviyo binate tersid cüyen zaten en halet mümino mümin daima binate hiviyo binate tersid yani yo denge öz ne azab humayra tam xo emin hiskün nezik umide xo hiviye xo rahme yira nebernen ve itya cevapı ayet kısmet diyenedun ayık zon ayık ne zon zonayo ne zone yo ne ben en zonayı innema yetezekkeru ulul albab peniyiz ayık albab yani akılyen layl nibiyo ayık vahar yo akılku safu berrak zelal ayı fahmkin ayı zon
حق چنیا ایزون یعنی حسبنا حقیقت چنیا مقصد حیات چنیا ایزون ای عقلین لایل نبیو الباب لب یعنی عقل لایل نبیو انا کلمه دست شش کرین قرآن کریم تکرار بنا ای گوهر عقل زلال و صاف و لایل نیو وجرفه ما هنا يناجات يعني أهمية شوسر عبادة شوسر ما هي خبردون وقت سورة آل عمران در حق أهل كتاب الصحبت بن الله تعالى خطين يونشين پیامبر روون در حق حضرت عیسی واتق بعد بیا یهودیون یعنی خطی که ایگ مثلا ذکر بی اجاره الله تعالی وون که اما پیور اهل کتاب یونی یعنی یه میون انسان ضاف هولز است یو ليس سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني أهل الكتاب يوندز تو إنسان است إن الشو خوه بالذكر بعبادتها ديارنن را نيمه شد آياتون همي ونين شد الله سجده بين إيمان بهمي أرض إيمان بالرجع آخرت أرض و حول أمركن خرابه را إنسانون برفينين و خيراتو حول يو بنونت رقابت كن يعني يعرش كن وأولئك من الصالحين إني صالح أهمية شو قم الليل إلا قليلا يعني نمي شو واردو كم زياد نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنت مفسر إن سر بنفنرت مال عبد الله بن شو يعني إن قوني بيعيش حركات ورشتش بيعمبر قائم بدم معنى قرأت يو أجر مثلا قائم شيء ناشئة عافية يعني مصدر ما بيرسا يعني إن ورشتش شو تأثير يزافو ورش أو فاتك تشوفون بنات قلبي وزونت يعني تطابق ويا هماهنگه شو ده راحت ورازينا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا توي عالم زمن شو پیامبر ده ضاف مثلا هم نماشكو هم قرآن بالترتيل ما با يعني ترتيل وندش يعني بقلب وندش يعني قلب وظن وقت بيابون سا ما انرون ترتيل يوزك قراءات است يعني قراءات بعقله وندش مثلا من تركيبون تن مثلا تن حادثون سنوونن ان جديشات سنوونن ان وندش عاقله يعني كائنات سنوونن اقرا يعني بون كائنات بون بنومه هما وندش عاقله يو وندش زون اسمه ايضا تلاوات يعني حرفم بيتما رياض كاردش اما يو وندش ترتيل او يعني بفهم قلبه يعني قلبه زون وقت بياونن اير ما بون ترتيل ورتل القرآن ترتيلا يعني يواش قرآن بون پیامبر هم نماز کردن هم قرآن وندن ما انه باشق آياتون از فهم کن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا انك مواد يعني انسان جاكي پیامبر تنا نيوم اني قرا بزون يعني شو عبادت بكر تابع الله تعالى بكر براس مقام محمود اما ماز بره مقام محمود است مال عبد الله يعني مالك اگر وقت يعني مقام محمود ما بره اگر ما عبادت بكر ما شو خود بالقرآن بفكره بالذكر احياء بكر سا الله تعالى يوم مرتبه يو درجه دون ماز راسنن يو جاكي ملت مدح بكر ملت پر راضي ملت يعني بواسم چونکه آیت بینوسمون ان تتقوا الله يجعل لكم الرحمن ودا اگر شما برا همای مسئولیت خود بزن و شما حول بکر خرابه را شما خود بیرزه الله تعالی قلب انسانونت شما کن حس کرده قلب انسانونت
şuma kön haskerde. Yec'al lekum vudda. Yo haskerdiş kalb insanın vera şuma verazın. Aza tekrar ken in tettekullah yec'al lekumur rahmanu vudda. Eğer şuma muttaki bise, şuma dürüst bise, Allah-u Teala şuma kön mahbub haskerde kalbun. Enedik makam Mahmud ene ma bir hafız. Hafız ma bunsa hafız Şirazi matın Mevlana ravaten az hafız rabon. Huzuri ger hemi khahi azu gafil meşo hafız. Meta ma tulki men tehvi da'i dünya ve ehmilha. Yo şer, yo beyt Farisiya, yo beyt Arabiya. Hafız. Eğer te huzur vazin, te rahati vazin, te sükuneti kalb vazinse, Allah ra gaib mab, yera bir mekur. Meta ma tulki men tehvi. O mavtu vazin, havaytu hetiwa, tiyu vazin. Ket rasiniye, te keşin hetiwa. Dünya minne zafvatı meşgul nekür. İnne leke fin nehari sabhan tavila. İnki ayet bin yön. Ay din edin. Her genç saadet ki Xuda dad be hafız bi yumne duayı şebo verde sahari بود. Çi خزینه سعادت همای دا حافظ یعنی چنگ مهمار گروتسا به برکت دعای شو دا ورد سحر وقتی ورد سر صبح به ان برکتا اگر حافظ بیو حافظه به ان برکتا بیو حافظ اینا کلمه سحر قرآن کریم دجیا بیارنا والمستغفرین بالأسحار الطائبون والقانتون والصائحون تونش وصف مؤمنون سورة آل عمران أتخمن كان ديارين أجربه والمستغفرين بالأسحار أي وقت سحر استغفار كن طلب مغفرات كن سحر هنا معنى ذا سم الله عبد الله معنى ذلك تظن شنو يوم معنى وقت سير صبح يوم معنى السحر yani o zerro pizara mavun lazazaki kalbin derinliğinden yani ay khweriye kalbra zerro pizara vakti tedua bikir Arap ayrılın el istiğfar bil ashar. Hocam kelime sihiriz ana aynı kuekraya. Aynı kuekraya tabi müşterek. O yani o pe henü pe xever hadanyo. Yani word aynı kuekraya la müşterek inşino ka aynı kuekraya. Anne sorma ben aynı kuekraya. Aynı kuekraya. Çünkü vakit sahar varıştış biri hun gerun inanıyor. Evet. Varzın ser sabay o hun sahar hun ser sabay gerun. Yani vakti haya merdum varzın çumuka bilinen yazıkın öncen haya varzın ve sin aya gerune sahar o sihriz aslında yok gerune ser çumuna var. Yani o sihirbaz ayık sihir insan ser çumun insanı ve fikir insan ser yok gerune nunre ve tunçyun mesela aya gerune ra insan yuna kadar binun dagiş ben yani wirdiz çiğwa gerune ra gen. Gerune ra gen. Tesir Vengmel senin mikrofon yankıcı inşallah zafol yuna zafweşin denkte. Böyle. Kelime tesiriz nizdiya harfin nizdi tesir tabi tesir etki severre diyoruz yani terkibin etki yani mabun tesir yani zazaki çuna kelime asla. Hocam itiyat ez yoçi vaci inama verini rabiyer ez en temaşakar ma en peni raume verniye surerama yona meal bitci ez ina kil meal bitci tamam buyurun ma yen hata ayet şeşin hotun ez uzad gönder Bismillahirrahmanirrahim ey peygamber ko ve pecilon pişto Wirz o bila mudeko tay şev namaz bikir
یاز نیمه شو یاز نیمه را تای یازی نیم را ظاف و هیدی قرآن بوم بیشک ما نزدی را یو بارکو گرون ارزنی تو دست بیش بیشک pe ibadet şev nefs hol terbiye beno tesir Kur'an şev zafiyero bişek rej guretu derbu o nomay homay xo zikir bikir o vere xo bede het yiva enis fakir çoligan kada maal dolce الله يرضى رازب خباتك يعني نو خدي وخباتك نويا يعني بير اني شوي مع القرآن نبرش اي رجلا ما فقي çoliği نومي نوزن نشناسن şahsen تشناسن از هو شناسن مالا بلال مالا بلال و شو خباتك کرده şey İstanbul مخویرا کرد مواز زیارتی بپرس بله کرم بکرسه دا بشهر سعدی شیرازی دا سبون هون صبح وش اما اگر تکوت راسه کارون را تتپیا مونن يعني اگر یا کارون را تتپیا ممون یا هون يعني این رایو اما تکوت راسه کارون را تتپیا مونن دیدی وقت ملت سرس بر رو واشته میشن کارون بله دوام مثلا یونا بات حافظ است تدي ما بيزي باري ما يو بروجرام براش ما فابل إيتا وين نفر تشيت خبر دايشكم يعني أو هواي سير صباح ما بقول للناس بعد الصباح أدبيات ماد مشهور أو هوا سير صباح يون ببركة يون هواي سير صباح هت برا رج ريون يعني جني ريون أو يعني هو بركات وهو الرحمة أون بعد الصباح يعني هت صباح ريون هت يمن ريون ذاتا يمن از نومه اوجر گرمه يمن جي بركت يمن يعني ارض البركه ارض اليمن بركت يعني جي يمن ايضا پیامبر عليه الصلاه والسلام يدعائي است سمد يمنا اللهم بارك لنا يمننا وبارك لنا شامنا وإن هت نجد اون الرياض است الرياض وقرن الشيطان بعد اوجر بيجو انا هترا بيجو حقيقه ما بونترا اوجر بيجو نيسا اینکه سحر با باد گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد واثق شو به الطاف خداوندی سرسبه و سحر وقت او بعد صبات ون مخبر دین ون وقت مخبر دین ون تمنی خواتن یو خطاب ون اومه و الطاف هماي لطف هماي مطمئن تأنا ساعات وارش والراسون به دعاء الشبع الشبع دعاء الصبح راه گنج مقصود است بدین راه و روش میرو تا به دلدار پیوندی آهل نیمه شو تو آهل اون و فریاد و زاری و دعای سر صبحی یعنی آیا خزینه وقت هدما کوته تهدماشیم اگر توازن آیا خزینه بیرسه ان آیا دعای صبحی نیمه شو و فریاد و زاری نیمه شو و ان رهار و ان متود و ان اسلوب دوام بکر حیات مقصد راست حیات درگه همای راست قرآن کریم ان احیه شو سرا ضاف آية اس ينا آية الأزبون تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا مؤمن يعني بنيمه شو يعني كشتي خواه جلون خورا كين بارز يعني جلون را كين بير واردن و دعاء بعبادت كين يعني هم تومين استا هم امید كين و هم يعني اگر يوك بنا استا خوف و خشيت كين يعني بناته خوف و خشيت والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اي شو خو بعبادتها بقياما ديارن را
يعني سورة فرقان، سورة سجدة، سورة بينوند، انقدر آيات زاريات، آيات اسمد هي شو تأثير شو حقيقة زيادة. إن كماين إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة يعني ورشتش veya حركات veya توی عالم وقت ناشئة الليل يعني نما شورا كينايو. يعني سنك مثلا مابون مثلا كنج مديرة برنينا أن يو كينايو يعني كينايا وقت مابون يو كلمة ذرا يونا كلمة اون ناشئة مثلا إتبون يعني çünkü namajiz yani yo hareket yo varıştışla neşe zaten hareket kardeş varıştış guni biayiş ahiret rizvun neşe kelime neşe inki o Türkiye ama bunda ana kelime Türkiye tavada ene o Türkiye nevenun neşe yani ruh insan vakti yo hadise bana yo durum ben ruh insan yani sanki varışt ve yani keyif kön hareket kön işte neşe tam zazaki şaiya neşe nazik yani Arabiye Türk'ün grota kerda neşe yani keyif eğlence. Ama neş'etul ula neş'etul ukhra yani biayiş verin ve biayiş diyem yani biayiş ina dünyar ma bun neş'etul ula biayiş ahiret riz ma bun neş'etul ukhra. İnne naşi'etel leyl hiye eşeddu vat'an yani varıştış şu veya zadaki ma daha baş guniye şu hareket şu takallay şu أشد وطئا تأثير يدها ضعفه وط ده معنى يس يو يعني اللينج يخوت يو جو سلام درين عرب أيربون وط يعني يو تأثير برازون لنجون كيكون ثابت لنج فيهن ران الرسانة تبين ثابت قدم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ذهت ذاتي شهد خبرداي شهد o zikirlik, o fikirlik şoken tesiriye daha zafı. Çünkü şu rahat, tefarıg, kafe rahata. Peygamber aleyhissalatu vesselam kastan şoşin Ka'bet Kur'an venden yıldık Münih yobinir omen gösteri kerden. O şu en ekas vrazionla sada yani زمان ما بين زمانه يعني ساده پیامبر بین پیامبر زمان زمایش شو تأثیر ينصر وراشتن پیارا میونیک اومن انسان سر وقت حقیقتا از بنا وقت واج اینو تثبیت کنم خباتک به بدن روش مردم دا هول خبات کن اما خبات روحی خباتک به فکر و به ذکر و یعنی مزگ انسان به مزگ به فکر مردم کن آیا خبات شو مردم daha zaf tara netice gün çünkü her ca sükun o insan işkün temerküz biraz yani konsantrasyon yani ku biyar piyaser zazaki mavun ku piyaser ardış konsantrasyon yani ku biyar piyaser bir fikir o netice ayız tabii ki daha ziyade o ayrı Kur'an-ı Kerim'in maçan hep ayet ve ibadet şu zikir şu mühim ve zikir o fikir sürüz az yo مولانا را یه شعر واج وشبون وزفون این قدر گفتم باقی رو فکر کن فکر اگر جامد بود ذکر کن ذکر فکر آرد در اهتزاز ذکر خورشید این افسرده ساز ضعف مواد این انا رابط کشو بنه فکر بکر بنه بفکر اگر فکر تو جمیدیوسا شو ذکر بکر وشمون فکر جمیدیوسا شو ذکر بکر çünkü ذکر bunun fikri perişan ذکر یه اون حرکت yani جوش و خروش اونجا بدون حرکت کردش و ذکر ان فکر perişan بکر یه مشعله yani وقت تنومه همای دا ارتباط هو همای وراشتا ان بزن که o zikir همای o zari feryat yo hareket donte o tükün guni yo juş o khuruş pid verazon inna naşi'atel leyl hiye eşeddu vat'an ve aqwa muqila inna leke fin nahari
سبحا طويلا آيات ما بين انه ق شو راج مشغوليت بزافو پیغمبر تزاف خفتين تشين وقت بالبيت كزاف شنيوب تجرى بخفت خبات بكر يعني معيشت خود تامین بکر تبلیغ بکر جهاد بکر انسانون درس بجه اما شو ان ذکر و فکر ته سمدک راشت بش گره خود بکر يعني بيريو قود بيريو انرژیو يعني پیامبر روان و شخص پیامبر المرضون او مردم دعوا آدمیو یو دیر دیوز يعني و شورا یو انرژی بیور یو قوت بیور سمد رویجا کلمه سبح سر ابن وازن بندر dedim ma bun tesbih itara yani hocam en kelime sabh yani harekat yocad neverdartiş hareket kardeş zıddiye şunu zıddiye habs şunu habs tiyo insan yocad adanın ken habs ama sabaha habasa asna uriz arabi bun sebaha yani hareket kardeş o Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunsa ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih walakin la tefkahuna tesbihahu yani her şey kainatı huma tesbih kun tesbih dikido yani tesbih binatı bütün mahlukatı müşterek pür mahlukat bizdon xo gara be harekat xo gara yani o qedo Allah Teala vaş o qedo harekat kun tesbih ever harekat hocam ama tesbih bizdon az vakti mabun subhanallah yani o hareket xo het humaya ma bizdon az ayı yani perçinkin seni mesela ma iman kalbet ama vakti ma bizdona bun la ilahe illallah aslında o marifet o şinaht o şinasnayışık yani kalb ma jagrot ma ayı bizdon xo sakin ma ayı bizdon xo ken muhkem perçin kelime ma wa o bizdon acem o tesbih o kadar ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi yani hareket kardeş het humaya yani het yom merkeze het yom makseda vakti hareket ken tesbih dünya tesbih aş tesbih ruj tesbih varun farabi bun yani varun vakti varun yani varayış varun asmin rari ardun yaş tesbih ya awo tesbih mesela ra'du yusabbihu bihamdi tesbih riya gurana en tesbih dünya her yo her yo en seyyare her yo gezegen yani yo dairet ve hareket kun tesbih yiniz awo ma hekum felaket hareket kun eğer yo insan o hatayet yo zalime gironsa o yer tesbih kun eğer o cini de ma giron ha yer tesbih kun yani hedefiye gayeyi eğer nefis kod dema o çi mihbered o çi eksenet hareket kunsa tesbihye awo nezik ma ankada ve o inşallah bölüm bin o kısmet bin ma haftuk o muhaber ما دوم كن يا أيها المزمل أي أو كاسك خسترنو وياخد بيرجرود أو قم الليل إلى واردوه يعني شو واردو عبادات بكنيمة شو كم زياد قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا كمك زيادك يعني إتا يوم مختار بيلنكو يعني شو يخوف عبادته تذكرة نماجة زيار وقي سبب إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أوجا مايو شي جابر ده خوجم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا چون مايو واتو گرون نون تسر ان واتو گرون كلام الله يو قي كلام الله واتو گرون تأثير يبره حقيقتك هي ان كلامت حقيقت گرون وقت ان وحي پیغمبر الأمين وحي پیامبر علیه الصلاة و السلام مثلا سر یو حیوان افسا حیوان پیزه یا من سر عرض يعني پیامبر من زمستون داهی آرق بیتن حتی مثلا يسمع انوشی دوی كدوي النحل وقت يعني وحي من یو ونگی یا وزیه هنگ يعني ری پیامبر اصحاب ایا ونگ اشناوتن یو معنى انه اما معنى مهم يعني ان كتاب حقيقت مهم حقيقت گرون هي انه اي دين زك واتو بيت واتو قيم روش قيامتد ان واتو قولا ثقيلا عمل ماد اي اهل القرآن حقيقة قرآن غير حركات كسا ترازي روش قيامت بن گرون يو گرونز ايوا ويا كافرون سرز گرون
kafir münafık nişken hakikati kabul bikir. Yen ser gron çünkü nişken yani te mübareze bikir te yani vera Kur'an bendir seyi biyar benzeri biyar meydun valdın Kur'an nişken se ay biyar. Gron hakikati raci kıyamet hayal raci kıyamet. Yo çok gron sabit munun dagiş neben haya raci kıyamet en Kur'an yani sabit hakikati sabit gron'e yazıyor enava yani hunzar çarşı sara müfessir hennüsen hunzarına tefsir omen nüştiş ama hunzarına yen nüştiş ama Kur'an ra tave kim neben yani Mevlana bunma yok kaynak ra yani he şeker on o ambari çırı pak çırı ne kadar o ambar ra tave kim neben ve en min şeyin illa indana khazainuhu وننزله بقدر معلوم يعني her şey o hazineyi maddesidir yok miktar maşmal aşot en kavlen sakilen Allah-u Teala peygamber parça tedrici yani parça merhale vahiy nazil biyo o kavlen sakila enava mani yani o şu müfessirin var inna sanulqi aleyke kavlen sakila hazır yani o hazırlık. Bele. Seda hatta ayet üyesin mağmen ya. Yani haya ayet poncun mağmen. Poncun. Tabii. Hatta ayet poncun mağmen. Ucrape mahina hafte. Ucrape. Ki yo daka. Hulası eno yani ey o kesin mesuliyete giron yani umma tusir ranayet çünkü ayet mas kavlen sakira ayet falan vardı. قم الليل شو vardı. قم الليل إلا قليلا ظاف رامكر يعني تون راكر إلا نسبة ونيمويو يا كم يا زياد أما vardı بزياد قرآن بقلبه وبزونه بون چرا خو حاضرك إن الناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ما باطق قرون ترى شوي يعني القرآن بأن ورشت الشو و قولي بياي الشو و حركة شو تأثير زافو باطق شو يو باطش تأثير زافو راج تم مشغول بركة تفارغني تم مشغولية تتزاف نشكن وقت فين çünkü ayet بعد إذن واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ayet sör Gazali belki çora sayfa yani sadece nüş o yo ayet sör inşallah hafta huma haber ma ayet sör haberdin bun zikir huma bikir ve xubbed het humaya biyo het diyayişo tamama badur eğer şey perfect çizik öse baş o Bele. Seda ama saat veş bitti matüş teşekkür ki ma tamaşa karute teşekkür ki İnşallah yine derse huma kubrej vrazden derse tefsir Türkiye. Az roş paşma eğer meşguliyet yani belki yo programı ma eğer şimdi to roş paşma ama sabah haber dontu veya o hep yani gel cemaat ma vabızın yani ma en tefsir Kur'an yani tamam Türkiye vrazden zazakis hakikaten mazazaki vrazden yani ve millet bizon ve insan bizon ki zon ma kemniyo کمونت چینو، تنگونت چینو، واته ما، کلمه ما، لفظ ما، قالب ما، زمان ما، پیوریه سمد تفسیر قرآن مناسب شما فرق کن مثلا یوجد کلمه حقیقتا زازاکی است ما اون مثلا ترکی حتی فارسی اونن کلمه عربی گروتا اما کلمه عسیر ما اونن زازاکی است یعنی یو هدف مازک ما به برکت قرآن زون خور یو خدمت بکر حيث يعني انظن وفينيوب انا امونات ما وفينيوب ان شاء الله بركه قرآن فينبه İnşallah hocam. Temaşakar aziz ana dersema itiyat tam binana kadiyana şun şuma hayır bu masumete haybut. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam.